Ngwane se ratehang re betse re tswela pele hape petitjong tsa rona tsa Bebele mo re ntseng re tswela pele ho ithuta ka Bebele. Re itse tlhophpo ya buka ya Testamente ya khale. O re ile ra etsa selelekela se setle ka nako e fetileng se ileng ra se etsa hona jwale re qalella ka dibuka jwale ka botsona. Ke kopa hore hlonke buka hao jwale Bebele hao jwalo ka ha ile mona re qadile, mme re kopa hore re qale ka buka ya Genese. Ha re shebe buka ya Genese mona meleng hona teng. Ke ha ile mona o so iphetlile, re leka hore o nke o etse di-notes tsa hao, o nke dintlha kgolo tse o di bonang ha ntse re bua ka tsona mona. Fela qetello mona ke hore bo batla ho tswana buka ya Genese ke buka e tshetseng eng. Lentswe leo fela buka ena hore fela Genese ke lentswe la puo ya Sekgiriki, ke le supang qaleho kapa tshimoloho, e leng hore phetolo lena e ntjha ha e re tshimoloho e hlile e nepile hobane lentswe leno Genese le bolela ho simoloha. E hlile ena ke buka ya tshimoloho. Tshimoloho eo ke ya ditaba tse ngata tsa kgale haholo. E bontsha ho thewa hwa lefatshe, ho thewa ha lehodimo, ho thewa ha sepakapaka, ho thewa ha popo ya motho le ditaba tsa ho wa ha motho. Mme buka eo ha re se re boletse hore buka ena re lebelle eng haholoholo qalong ya yona moo ha o thwe Genese, ke hobane ho qaleha eng ke eng. Hobane le taba tsa topollo ya motho ke re boletse ho le taba ya topollo ya motho e hle e qaleha hona bukenyana eo. Sheba Bebele ya kgaolo ya pele ho tloha ka temana ya pele ho isa kgaolo ya bobedi temana ya bone. Mono ho bua ka ho simollwa hwa lefatshe le sepakapaka, ho simollwa ha lefatshe le sepakapaka. Kgaolo ya bobedi ho tloha temaneng ya bohlano ho ya kgaolong ya boraro temana 24. Re tla fumana ditaba tsa Adama le Eva le ho ha bona. Ke re kgaolo ya bokae ya bobedi ho Genese temana 5 le kgaolo ya bobedi ya boraro ho isa kgaolo temana 24 ke Adama le Eva le ho ha bona. Kgaolo ya bone temana ya pele ho isa temana 5 ke re temana ya pele ho isa kgaolo ya 5 temana ya 32. Mono ho tloha mono kgaolong ya bone temana ya pele ho isa kgaolong ya 5 temana 32 ke leloko la Adama. Kgaolo ya botshelela temana ya pele ho isa kgaolo ya 9 ho isa temana ya 29 kapa 29 ke morwallo wa metsi. Ditaba tsa ho qhalana ha ba Israele le lefatshe ka morao ho morwallo wa metsi ka ho ikahela dibakeng tse fapakaneng. Re fumana ho kgaolo ya 10 ho tloha ka temana ya 11 ho isa temana ya 32. Kgaolo ya 12 temana ya pele ho isa kgaolo ya 25 temana ya 11. Abraham o mamela Modimo. Kgaolo ya 25 re qala ka temana ya 12 ho ya kgaolo ya 36 temana ya 40. Ishmael, Isaka le Jakobo ho bua ka bona moo. Ho bua ka bana ba Abrahama, Ishmael, Isaka le Jakobo. Ante kgaolo ya 37 temana ya pele ho isa kgaolo ya 50
temana ya 26 mono ke mo re buang ka ditaba tsa Josefa. Thuto ya buka ya Genese e bohlokwa haholo ngwaneso hobane e re bontsha ho qaleha tlholeho sebe e sitele qaleho ya moralo wa modimo wa topollo. The purpose re bitsa redemption, the plan of redemption of God. Re fumana moralo wa modimo wa topollo, moralo wa modimo wa pholoso ya motho. Buka ena e bontsha selekane dipakeng tsa modimo le motho ka Noe le Abrahama. Mona mothating ona ka nnete ke le kile ho hlalosa buka ya Genese. Mohlomong ka ha ba neng ntse re na le nakonyana hana jwale ke go ba re bukenya bobedi. Exoda lentswe leno fela Exoda ke lentswe la sekgerike le lona le bolela ho falla. Ke exodus, ho falla, ho ke phallo. Phetolensha ya Bibele ya rona e hle bua ka yona ile phallo hobane e hlile taba tsena di ama ho falla ha setjhaba sa mpana modimo. Ke ho tswa le ho kena tseleng. Exoda ho tswa le ho kena tseleng ka mokgwa o moholo wa batho ka bongata ba tswang ba kena tseleng ebile be se ka sepheo sa go kgutla. Ho tswa ho bolelwang bukeng ena e ne le ho tswa ba furalla le ho tlohela Egipeta ba e tlohella ruri. Ka lebaka leo e ne le phallo e kgolo ya setjhaba se fallang Egipeta. Exoda. Jwale bukeng ena ho ngotswe ka mohlolo wa topollo ya bana ba Israele ba neng ba le bokgobeng ba masetla dibete Egipeta, le ho tshela ha bona le watle le lefubedu ba tsamaya fatshe. Ho tshela ha bona le watle le lefubedu ba tsamaya fatshe e se ba tshela ka dikepe, ba tshela ba tsamaya fatshe. E ne le mohlolo ho tswa ha batho ba dutseng dilemo tse fetileng 400 jwale ba le bokgobeng ho boneng bo se bonolo ho hang ebile ho no se bonolo ho lokolwa ha bona. Exoda. Buka ena e bontshitse selekane sa modimo le setjhaba sa hae moo se neng se tlabolwa thabeng ya Sinai le ho nehelwana ha melao e 10. Ke buka Exoda. Ya rotswena yona ya rotswena. Bana ba Israele ba neng ba fihle Egipeta le ntata bona le ho hloriso ha bona hona teng tswalo kgolo paleho le ho kgutla ha Moshi di fumana kgaolong ya pele ho ya ho kgaolo ya 4 temana 27. Tse etellang pele phallo tse etellang pele phallo dikotlo tse 10 le paseka ya pele di ngole jwale fela. Tse etellang pele phallo ena dikotlo tse 10 le paseka ya pele di ngotswe Exoda kgaolo ya 4 temana 28 ho ya kgaolong ya 12 temana 29. Nthati wa boraro ho lokollo ha ba Israele Egipeta le phallo ya fihla Sinai. Ho lokollo ha bana ba Israele ho tloha Egipeta le phallo ya Sinai re di fumana ho Exoda kgaolo ya 12 temana 27 ho isa kgaolo ya 19 temana 2. Tse etellang pele ho nehelana ha molao re di fumana ho Exoda chapter 19
kgaolo ya 19 temana ya boraro ho isa kgaolo ya 31 temana ya borobedi. Ha o ya kgaolong ya 32 ho tloha ka temana ya pele ho isa kgaolo ya 33 ho fella ka temana ya 23 moo teng ho bua ka ho kgeloha hwa setjhaba ka ho iketsetsa medimo ya diseto. Ntjhafatso ya selekane kaho ya tabernakele, diaparo tsa baprista le tlhonofatso ya tabernakele di ngotswe ha Exoda kgaolo ya 34 ho ya ho kgaolo ya 40. Atjhe, ke qetile buka ena ya Exoda, buka Exoda. Ha re ye bukeng ya boraro, mohlomong re ka emisa ka yona fela empa ha ke re ya bukeng ena boraro, buka ena boraro ke Levitike, buka ya Levitike. Levitike ke buka ya baprista le batho, ke buka ya baprista le batho. Baprista bana ba ikarabella tabeng ya thuto ya molao bathong. Baprista bana ba ikarabella tabeng tsa thuto ya molao bathong. Hape bana ba sebeletsa tabernakeleng ho ya ka molao kapa ka ditaelo tsa Modimo. Ena ke buka e tshetseng melawana malebana le bophelo nameng le moyeng. Ka mehla ha o bala buka ena, o ko ile moe tabeng tse kang tsena tse ke di bolela tsena hore na buka ena o lebelle eng ho yona. E buka e tshetseng melawana malebana le bophelo nameng ista le moyeng. Melao le melawana bukeng ena ya Levitike ene ya rotswe ka tshobotsi ena. Melao malebana le mahlabelo le ditjheso, kgaolo ya pele ho isa kgaolo ya bosupa, kgaolo ya pele ho isa kgaolo ya bosupa. Melao malebana le tlhomamiso ya batho, kgaolo ya borobedi ho isa kgaolo ya 10. Melao malebana le tse sa hlwekang, kgaolo ya 11 ho isa kgaolo ya 16. Melao malebana le tse halalelang, kgaolo ya 17 ho isa kgaolo ya 24. Kgaolo ya 25 ke molao wa jubile, chapter 25, molao wa jubile. Ditlhonolofatso le dithohako, kgaolo ya 26. Melao malebana le dikano, kgaolo ya 27. Levitike e ntshetsa pele ditaba tsa Exoda, le ya yona e hatella hodima mokgwa wa ho phela. Buka ya Levitike e ntshetsa pele ditaba tse hlahang ho Exoda, le ha yona fela e hatella hodima mokgwa wa ho phela ha batho e sita le mokgwa wa kgumamelo ya bona ho Modimo. Bohlweki le bohalaledi ke tsona tse neng di lokela ho tsamaisa setjhaba le baprista, mme ditaba tseno di ngotswe ka hara buka ena ya Levitike. Sheba Levitike kgaolo ya 14 temana ya 24 e re, hobane ke nna Jehova Modimo wa lona, le tshwanetse ho ikgetha le be le halalele, hobane ke ya halalela. Ka baka lena le se la tshela mmele ya lona ditshila ka tse hahabang fatshe. Levitike chapter 11 verse 44. Maneso tsatsing lena ha ke re emise hakana, o sontso bona re qadile buka tsa Testamente ya khale, jwale buka ka nngwe hore na e tshetseng leng, morena a be le wena, a be le wena. Ha re rapele Modimo ntata rona, re ntse re tswela pele ka thuto eo re ithutang ka yona Modimo wa rona lentsweng la hao. Halaletsa moithuti mo a leng hona teng, a tla a fumanetse kgolo tse mo matlafatsang. Re kopa tsena Modimo
ka lebala Jesu Kriste yena e leng morena le mopholosi wa rona. Amen.